tunjum kan video a chuan Hollywood a Hmeichhe lar tak tak Hollywood ta da hmeltha tok lo tia soisel na lo tok to chin te kan en ho do na ni ama sabera chuan Selena Gomez Hmeichhe hlotling tak Emmy nominee international pop star le Disney legend ni bawk Selena Gomez hi shelo kan tam lo hle ang kumsang ni som pathuma Connecticut concert ane na a Selena Gomez yan a hmel le pian phung soi ani dan wanga injin tok na a hlo na sat zia asoyani heti hunla hian kumsom ni pakhata upa chau ni in Selena Gomez chuan a career vor thei tur khopin a sexy tok lauti shilani thu asoi chuaka Selena hian a hmel le pian phung soi selani na sat em wangin social media khoi po aban san pha hial thu soi no pangte ni chunga Hollywood a ming cher thei tuna beauty brand lian ber ta jinga cher thei rare beauty nei tu hi a hmel le taksanal na mang chawate chi ani hau lawa chutakara Hollywood a alu achanga tun thlengin ama du tu makta duai tel alla reng bok panina chuan elfaning Sleeping Beauty email po Hollywood chuan an lo ya ni chu elfaning hian the Hollywood Reporter te bot sai round the table interview a anau pande lagin alan dan wanga arola chan to thua soi chuaka a hun lai chuan a hria thiam lo thu le aril ru na thu te po asoi tel bok asoi zel dan chuan anu deva movie siam tu te jinga pakhat chuan sexy ti lo wangin a Hnawl ti a hria chua thua soyani he role chu hun lai hian alanau ve viawa akumne na inmil role po ani rengani chuti laya a sexy lo lam allo ngai tua thai hi aril ru her thak ang reng khop mai pathumna Judi Dench Hollywood movie shanga role shat reng to tur thiam takalo chang to chin Judi Dench po hi alan dan soisel ani awangin alo beidong ve hle chin Judi Dench hian stage lama minglo cher masato ma se screen lama ero kumsom nga akai nuwa mi sha ta hlo ve chau sangka zakwa somruk borvel khan film lo chang ve zoi man ma se director pakhat chuan a Hmeichhe na screen ati lan tura tan chuan email hi adik lo ti in screen na lang tla ka angai lo thu alo shil hial to a hewang hian movies le show lama in lan turin ma alak mai ngam lo pha nge ani BAFTA Oscar Golden Globe le SAG Award adon zo zai te hian he director hian athil soi hi asha chian lo zia anem nge chiang khop mai Palina Kate Beckinsale Director Michael Bay hian a movie Pearl Harbor chang tunu ber Kate Beckinsale landana hian soitur anga hle ni ome Michael Bay hian Pearl Harbor a role chan turatan hian Kate Beckinsale hi integer turin atina sahle a naw nei hlim ti po siat lo khopa in khai thinal Kate hian aning khopang le sangka zukwa somli vela nurse te chu eng ang fakawa chair nge mo anni bik le ti te angai to pha hiala Pearl Harbor press tour nei lagin director Bay hian Kate Beckinsale landan chung changa athil soite zu soi ve in Kate Beckinsale chu a hmeltha ma se movie n2 Hmeichhe te ngei tur khopa hmeltha ani lo thung atia Michael Bell thu soi du dan hian Kate ngei po atishil hai hle ani pangana Emma Thompson Hollywood actress te zinga range nei zau ber pol le role in anglo tak tak actress tam takin tumpo an tum chin lo tur te ne so em alo chang chuak to chin Emma Thompson hian alan dan wangin Hnawl alo tok photo a comedy movie Good Luck to You Leo Grande ta na press tour kumsang ni somni pani anei lagin Emma hian role shang offer ani lagin sexemo nude scene lan ngai na role tan biak ani ngai lo thu soi chuak Hollywood executive director le reporter ten an clear le soi zui du tur chi taksa anei lo ti chu thukhu takina soi chuaka akuma tamde unu phei chuan inti che rang atum boy pe ta lo bok nen hetiang role ta na biak hi ani to kher lo mai theiani parokna Kristen Bell kumsang ni chawaran lar chuak Kristen Bell po hian amel le taksa wangin har satna alo tok ve thonia Kristen Bell hi sang ni pali ati chwa
Veronica Mars a character chan hmuhnam taka changa ronlar ta hluai ani a alar chua kum hian Kristen Bell hi kum som ni palia upa ani awang lai mang chho chan tur chawani Veronica Mars lar pui ma thleng hian audition na tam taka feedback sha chom tak tak adong nem hle a Hmeichhe hmeltha role chang turin a hmeltha tok lo ti a Hnawl ani chin thu Vanity Fair in an kom na a soi chuak ani Hollywood a thu nei sang tak tak ten a that tok lo thu shil non fo ma se kum sang ni pariat a her chua mel chuan Kristen Bell ming chu People's Magazine in Hmeichhe hmeltha an thlan chua zazinga a chuang tawang mai pasari na kesha music industry hi ataf ema abik takin Hmeichhe tan hian a har sale zwal hle ti luina le vona tenen Hmeichhe tam tak nun alo chiat pha to zongani hi kesha hi kumsang ni pariata Florida hla right round na changin music industry a aming kan chana a hla TikTok le we are who we are ti te po kha a hit le ni kha charta pakhat na ani hnulok alar wanglai atong chhodon ti velai takin a producer Dr. Luke chuan a thau chaklo tok ti in akam khat ta zeu zewa mai chana po voitam tak a konom na a management team te hna po khwa khir tu te a thu pe in chung khat phei chu ke sha hi refrigerator ti in a kau hialani Dr. Luke kan a chong khum dan le in ti chair tura anor luina sat em wang hian ma ni in sit na te nei chawin kumsang ni som pali khan eating disorder anaya in enkol turin rehapa alu pha hialani pariat na Minka Kelly model me po in Hollywood chu antilom zawlawani e Minka Kelly hian modeling agency a test ane ilahin Playboy playmate pakhatin mufu in he playmate hian Minka Kelly chu a management hnuai lut turin asoma chumiatan chuan liposuction veneer le boob jobs te thlengin ti angai thung he playmate Kelly manager ni ta hian Kelly chu surgeon office a shuahin surgery ti na tur hlo chuak turin surgeon office a chuan receptionist anga atho angai tur thuashila Minka Kelly hian chu tianga ma ni taksa khoi danglam wak chu du lovin a Hnawl TV show Friday Night Lights a changin a character chan Laila Garrity chu alar chua pui ta ani Minka Kelly hi sang ni som khan A Square Sexiest Woman Alive fa than alo ni to bawk pakwana Gwyneth Paltrow a machine na chuan eng ang mi po lo ni ma se Gwyneth Paltrow hi Hmeichhe chelau takani di hi mitam tak ngai dan ani a kumsani som pathum Iron Man chi release ani kum khan khovela Hmeichhe hmeltha bera than alo ni hial to bawk chutiang khopalar chu ni ma se zanga zakwa somkwa pali khachuan Madeleine le Joan Chen na Golden Gate ta na a audition chu bandwai thak takin a mela naran lutok ti wangin Hnawl alo tok zan to alandan wanga Hnawl ani achanga reilo te a 7 le sliding doors wangin aron lar chuak ta thawa Gwyneth Paltrow hian kumsom ni ani chaulai vel a mel le landan wanga arol du zong tak tak po a chan phak lo lai te chu angai lo thu a soi chuaka tuna phei chuan Hollywood actress lo tlingber te zinga chiar tel anita ani somna Reese Witherspoon feminist movie iconic bertia soingam Legally Blonde ta changtunu Reese Witherspoon hi science thiam na achanga te po in a hmeltha lor laka Philadelphia a Temple University Medicine Department 10 eng ang mai fang hinge chaber ti anjirna chuan Hmeichhe hmaihtlang heart shape le an biangki an mitmul ne na in zone chia te chu mathematics achanga te in an hmeltha ber ti an mu chuaka hetiang mai fang nei entirnan hian Reese Witherspoon hi an mang nge ani chuti la hin a hmelthat na ate chwa Reese Witherspoon me upo hi Hollywood chuan an soi se le thomai Reese Daily Mail nen anin kom na a sang tok lo hmeltha tok lo le fing tok lo angai ani wangin rol tam takata na Hnawl alo ni to chin thu soi chuak Reese Witherspoon hian Hnawl na tam takadon laya norkal sham chin tu chu alu lul na ani thu soi bawk som pakhat na Lea Michele Glee episode 1 a chuan Lea Michele character Rachel Berry chuan nose job ti angai to a Jewish Hmeichhe zong te paltang ani ti shilani
Hetil Hilia Michelle Clairo Laya Atil Tonnen Ain Ang Lea Lia Michelle Swan Hollywood Industry Executive 10 kumsom pathum leka upa ani lain nose job titurin antur siam thua soi chuaka ani hau chuan Broadway achanga movie le TV show in son theina tur le allo tlin theina chun chu apian puinar asiam danglam chavinani ti anshil mechenau pangsha tan chuan aril runa thlakin ma ni in sitna na satak asiam nge yangle Lia Michelle hian nose job chu tidu lavin apian puinar nen po alar thei ti chu gli kaltang hian aron nem ngeta ani zompani na Jennifer Lawrence Oscar po hum ho thei khopa actress lo tling le mitam tak bial nu in chom Jennifer Lawrence hi industry mi chal lang tak tak den athau lu tok ti in an sel na sa chin hle Hunger Games sa Katniss Everdeen anga achan lai po khan integer torin antina sa le a ma se Jennifer Lawrence yan ataksa in ator pha khopa integer cho du lavin mai chenau pangtam takin Katniss si Entona anin teacher vak alo om ti in a integer du law luita ane movie reviewer tam takin Hunger Games sa alandan hi an khel na sa le a The Hollywood Reporter chuan Jennifer Lawrence si character Katniss Everdeen chuan a baby fetala pai law ti in an pera New York Times chuan nutling it om deuh ang mai ti in an soibok nima sala chu tiang soisel na kara chuan lo tlin na chuan a zui zel thausi chu ani hi Kate Winslet Titanic kan en masak bertum chuan Jack le Rose ka hmeltha kan ti in me kan ti ngoi vekin ka ring keini mi zoten hmeltha ti em a kan clear Rose le ma chang Kate Winslet chu ataka ero a hmel le ruang am wang soisel tok na sa le in ril ru om takin hun alo mang chin thung we the UK a speaker nia thua soina a Kate hian ari zong le a ke pha len wangin nau pang te ani achanga atlei rol chwa thlengin chainom na ato chin thua soi movie industry lama po a mel chatlo thu le actress ni adu chuan nu thau character hawa lungoi mai turin an shil hiala beidon roi na tur khopa kam chia tam tak dong ni ma se kumsom panga chawa upani in BBC show Dark Seasona bulachana kumsom ni chaw ani lain BAFTA award chu Sense and Sensibility a Marianne Lem a chanwangin achum khatnan adong ta ani Pink Hmeichhe konfi tak angalang reng chin Pink hian tun angama ni in rin tok na nei tur hian engthil chia nge alo paltang le Red Book in an kom na a Pink hian atir phata changin a mel thatlo wanga soisel le du law ani ngal thua soi chuak heng soisel na zong hi Pink chuan beng khon du lavin mi te anga mel thatlo chu poi ati law thu le anuna chuan alan dan chau ni lavin thil tam tak entinan hlimna le risel na lama te a in focus thu Red Book magazine chu ashilani sompangana we wanna rider hian a hlotlin chan chu Hmeichhe mel thalem lo tak lem changa bulachan wang nia angai thu soi we wanna rider hian the interview tena an kom na a movie chan masak berbera te chuan a mel thatlo wanga thanani thu asoya a role mu masak panga paruk vel chu nula it omlo tak ang vekazia lan kherani ati heng ro zinga hian Rina and Lucas sa a role po kha atelvia moiwana chuan mitam tak aya a mel chu makdewa angai thule movie siam tu ten mel tha anti law na chu role dang thatak tak lo chona amang ta law zo kani ati we wanna rider hian mai chana po a melin du thua sam lo thu soi chwa ani fowa tum khat phei chu som panga som paruk vel chawa upa ani lain casting director pakhatin we wanna thil soi lai chupot chatin Hollywood tan chuan a mel that tok lo thu le school a let le mai jok tura a shil dan te a soitel bok mel cha ti a lar ber te po in mel tha tok lo ti an lo lo fo to ni chuan keini te phei chu oi soi chi po ni lo melin a zir si lawa fel te hitum talila ni mai ole khati som khani le phot se nexa kanin hule chau don nia